Hello people, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe, turabakora gose cyane. Mugire umugisha kandi mwongere muzigamwe, turabakunda. Hano ndi kuri ntuze zibiri channel zibiri hano. That is why rimwe nze ndarabahirya nongera ndabahirya. Kandi ore hano ko rimwe biraca mu ndabibona ngaho. Hano ni kuri YouTube, hano ni kuri Facebook. Ndaga matuyagi. Kino kiri mutore ikaye mwandika hano. You know yuko buri gihe nama nababwiye ntitora ikaramu mwandika hano mbabwira ivyo ngomba kubabwira. Mutore ikaye mwandika hano mbabwira ivyo ngomba kubabwira. Ndakeka ko mahageje. Reka tubandanye maybe abantu baraza kuza bavyumviraho hanyuma. So ico ngomba guheraho ni kino. Mwabonye ikete. Iryo kete ryasohotse. Ryanditswe na Nanga. Niko muvuga. Colonel Nanga. Niwe yarisohoye. Ubwo rwandiko rwo muri iryo kete rwavuga yuko Uvira M23 ihavuye. Ibaye rigirwa ku ruhande. Please muntegere baba ndi mushoka muvuduka. Please muntegere bamwe mushoka muvuduka. Iryo kete rivuga yuko bagomba kuzanira amahoro Uvira Kongo. Bakavuga yuko bagomba gukurikiza amasezerano yabereye Doha. Ati mugabo twankiye yuko ingabo z'u Burundi yuko zizogaruka muri Uvira. Siko byavuga. Sawa. Akabazo ka mbere nababwiye mu turori karamu ngomba mbabaze musubiza. Hagati ya Colonel Nanga na Kanyuka ninde muvugizi wa M23? That's na chababazo. Mu mategeko ya gisirikare uvugira M23 ni Nanga ni Kanyuka. Ni urabeshe turakomeza. Ico nakigiraho amakenga. Abari hano kuri Facebook muraba muri comment. Hano kuri Facebook muri comment ngoma bashireho amafoto abiri. Iya mbere Nanga yayisizeho ifoto ashiraho ukwezi kwa 11 abarasivye arafuta. Asubashira ya kabiri ni yasinye arafuta. Yo yarimo ukwezi kwa 12. Iya mbere yari ukwezi kwa 11. Ubutwe turi mu kwezi kwa 12. Ifoto ya kabiri yari mu kwezi kwa 12 yabuze gusinya. So Colonel Nanga ni wari mu yandika yongera sinya. Nimba ari byo ndabigira. Sawa. Ndabahaye ibintu bibiri. Bibiri. Murakoze. Icya gatatu. Colonel Nanga mugere mu ndabire ahari MV inuze sinya ntuze ikidodo cash. Cash. Ya M23. Yes. Amuri komene mumbye. Nuko ndi ku live mana. Amuri komene ndabibaha mu bisomene nga mu bibi. Ndabibaha. Mice mumbira kwa Nanga ariko yandika yongira futa. Ndababwira impamvu arakajagane ndabibabwira tuzi. Tuzi. Tugenda kwikash. Ikidodo ijya kashe bashirako. Colonel Nanga akoresha inomero za Kenya. Suiza. Colonel Nanga akoresha inomero za Kenya. Kuva ryari. Kandi mwumva hari umuntu ashobora kwandika ibintu ku gatwe ke. Hari umuntu yandika ibintu ku izina rya M23. M23 ntabwo ikoresha inomero za Kenya. Gera murabe kujya rupapuro berekana.
ruriki nomero za Kenya mumbwire kuva ryari M23 ikoresha iziga nomero za Kenya. Ikindi kuri kida kidodo haruguru yaho hariho aho bagira scanning kuri M23 kariho ahantu basikaninga ugashiraho telefone ugascanning hanyuma kukaru scanning zagashaka kujyana kuri Google. Uru rupapuro rw'ubu rwasohotse kandi ko gusikaninga ni kari. Murakoze ni kariko none M23 yahinduye ikidodo cha M23 kirirabura kiracyanze nka brumbwa yirabura y'umwijima. Iki nacyo cy'ubu ni cha blue gisa nk'ikaramu blue mu buryo bugaragara. M23 yahinduye. Murakoze yahinduye. Ikindi ku rupapuro rwa M23 ntabwo hariho ububara buca hejuru ku ubundi buca pembeni y'urupapuro ntibubaho. Gera mu mpapuro zose murakoze ndabikegera muri ku mpapuro zose za M23 nta mabara hari rica hejuru rigenda uko ntariho. Rujya gubu ariho. Ikindi amazina yananga ku mazina ye iyo hagere kwandika a zibiri zirangiriza nto, hano naho ni a nini. Naho ndababwira impamvu ngega turababwira wa M23 none nava muri Uvira irava ndababwira yatuza ya no murakoze naje ndiko niyamiriza ubu bariko bakira wazarendo ntacyo turabivuga ntacyo ndabibabwira hano. Reka tubandanye hano turindire Kanyuka. Murakoze turindire Kanyuka hanyuma niho haza Kanyuka niho batubwira ibyari byabaye ibyari byo. Ariko Uvira barashobora guhava yes ndababwira igituma mwe muhore bene mufise ndababwira igituma bana subira i Burundi gatoya hanyuma cyobora kugaruka kuri bino bya runo rupapuro. Subira i Burundi ejo nabonye basohoye urupapuro ngaho amatangazo bavuga ngo ingabo z'u Burundi ngo zari kuye muri Kongo ngo kubera ngo kubahiriza amasezerano ngo bacabikurayo. Sibyo urupapuro ndarugaruka sivyo dore impamvu atari byo. Igihe igisirikare kiri mu kindi gihugu bizwi icyo gisirikare mu kuvayo gisohora itangazo kivuga ngo turavuyeyo ibibi bizaba ntibizadukurikiranyeho kwisi. Ibyo mwitwaza ngo urumva ngo twebwe ngo ntitugurira ku mbuga twita murazikoresha birahari. Habitangaza kuvuga ngo turavuyeyo twubahirije amasezerano. Cyo ni cyambere mubeshi. Ikigira kabiri nta basirikare bahunga bariko bava ahantu baraswa. Nta mujenerali jo naberetse meheruka gushingura. Deruka gushingura i Burundi ni batatu baheruka gupfa bapfuriye mu ntambara ya Kongo. Byabereye hajya ku mupaka wa Uvira. None se mwari mwamikuraho M23 bagiye mugendera barasa kinyuma. Iyo umuntu amaze kumanika amaboko cyangwa akavuga ngo turavuyeyo uwo muntu ntaraswa. Bijya bigwanisho byafashwe by'i Burundi buri kigwanisho kigira ikidodo gihari turabizi ni byaburi byo kuri bagaza mwabitayeyo mu bigabira M23 ngo turabikugabiye ngo reka duhunga dusubira i Burundi. Dufise ama video bagenda bararasigwa mu nzira niko twirinde kuzana ibintu hano byo habura abantu. Kongo abanyekongo ko bwati ngabajya Barundi barimo bariruka bagenda biruka muri Uvira barimo bitwara bisubiza wa
kuvaho mwavuge yuko Bujumbu Uvira ari bwa Bujumbura harageze ko muvanye, you know. No, ibi bababesha urumva barikuyeyo, no way. No mu mutwe sinzo kuryumva muri ko muri bivuga ibimaramare mugira mufise. Now tugaruke ku gapapuro, hari ibintu bagomba kuvuga ariko baburimo amabanga, ndabivuga mu kugira ngo byumva baciye ubwenge. Reka mbaza abarundi hano imbonera kuri zina. Ejo mwarakiriye, ejo M23 yarimo ifata ibazanira abantu b'abarundi bari muri Uvira ibagarukana i Burundi, bari batonze umurongo ari benshi. Ikibazo ngomba kubaza mwebwe imbonera kure ngaho, mwebwe abarundi bajya batashe mwari mubazi bose? Sizi iki kibazo cyumvikana, ikibazo ndagisubiramo. Bajya bari batashe batonze umurongo n'abarundi basubiye iwabo, ubasha gatonze umurongo, bajya bose bari batashe mwari mubazi? Uzi n'igitangaje, nta nubwo babasopa, murakoze, nta nubwo babasopa. Yaragira i Burundi ni moto, abarinjiye n'ikinga kagarara, abarinjiye n'imodoka, abaragiye basaka bake. Ariko ikibazo ni barya mwakiriye babazaniye ko bari abarundi bari muri Uvira, murabazi bose. Hari umuntu mbere yigeze kwakira abashitsi, uwo muntu amaze kwakira abashitsi yakira umushyitsi umwe atazi, amushyira mu nzu. Mugabo uwo mushyitsi yari umujura, hanyuma akavuse undi mushyitsi mugenzi we, umujura mugenzi we. Uwo mujura mugenzi we yari yasigaye hanze, ntabwo yari yaje ngo ahabwe indaro. Hageze mu ijoro nyene urugo aryamye, wamujura baha ikaze ko ari umushyitsi mu rugo, aravyuka aza kugurura urugi, yugurura wa wundi mujura yari yasigaye hanze, barinjira bose bariba. Hanyuma nyene urugo abyusa asanga byo muzi byose byagiye bavyivye. Uko niko mwe mu w'Imana abwira amashengero. Now icyo cyavuyemo, hanyuma icya kabiri yo kizotuma M23 iva ahantu habiri, ikava muri Uvira ikongera ikavana n'umupaka uhuza Burundi na Kongo. Nta mugwi ndamenya, murakoze, nta mugwi ndamenya ugwanya leta y'u Burundi hari. Nawe ndamenya bya Red Tabara je nubimbira bya Red Tabara je n'Senderevde. Be ivyo tugiye mu bya Red Tabara nkababaza mwebwe. Imyaka u Burundi bwari bumaze muri Kongo, mwumbwira uwo muri Red Tabara muzi azwi ku mazina yarakaza nigeze mufatira ku rugamba. M23 yafashe muri FDLR benshi barunduka kuva kera tuzi. Mwebwe abarundi mbwira umwe mwafashe nibanga, niba ibanga wa wafata umuntu yakoze amabi muri 2015 ntumenye yo yagiye, ntumenye n'ingere yafashwe. Mbwira umwe wenyine mumaze gufata. Kinyoma cyamaye gusa, yose Red Tabara ntani hari. Tugende dusego cyakindi, ni haboneka umugwi ugaragara uzwi ugwanya leta y'u Burundi, ni haboneka mvuze if nuba
bizatuma M23 iva muri Uvira ibivana n'uwundi mupaka vyegeranye n'u Burundi. Dore impamvu habaye umugwi ugwanya leta y'u Burundi ukavaho M23 iri byahita bica byagirizwa M23. Baca bavuga yuko leta y'u Burundi tewe na M23 izokizuri have. Mu gihe cyo guhava hazoba hari uwo bigomba gutikurana n'umurundi kandi umurundi mugenzi we. That's why niyo mwabona babwiye ngo ntitugomba umurundi aza hano, ntitugomba umurundi ari ngaha, hari abandi bazoba bahari. Tabumba benshi tugarutse kuri kino kintu ngo cyamumbaza ngo M23 ngo yokorana ngo nabo bantu ngo bazogwana ngo leta y'u Burundi. Ibyo ntabwo mbizi, ariko ikintu nzi nuko nimba mwaratwaragiye gufasha leta ya Kongo, iyo leta ya Kongo ikaba yakubita aba M23, ikaba yakubita aba wazalendo, no yakubita abanyamurenge, ni yahe mpamvu wumva yuko M23 itofasha uriko ayikubitira wakoranye n'ubagwana nawe nga gutomva yuko nayo tobikora? Buri muntu agira umushikira. Niyo mpamvu kuva bwa mbere nababwiye nti iyo byashoboka intambara yo muri Kongo twebwe abarundi twari kuyiva mu kari bitaratwagira. Kandi n'ubu turetse nibi ndimo mvuga bike, ariko ndazi yuko mwe hari ibintu umuntu yida kuvuga kugira ngo ntagire ibintu arenze urugero, ariko ndabizi yuko n'ubu abo mu bana bariho babafise. Dore impamvu ndayivuge nayo. Ejo hasohotse itangazo. Iyo tangazo ryasohowe munyibutse hano abari kuri Facebook, ni ministere ni buramatari waho w'umugore ejo bundi yanditse avuga ngo ntihagire umukongomani musaba kwemera yuko apanga amazu cyangwa ngo agura amazu. Ninde munyibutsa muzamukoza kuri Facebook cyangwa kuri YouTube mayipe, yuko turi kumwe n'abantu 1200 hano kuri izi mpande zose. Mufashe ujya mugore amazina yiwe yabivuzwe ngo bavuga ngo ndabesha. Hari umugore ni buramatari ni musitanteri umenga nabibonye kuri inde ba nabibonye kuri inde ejo bayi postinze avuga ngo ntagire umukongomani muzosubira kwemerera yuko apanga amazu mu Burundi cyangwa agura amazu mu Burundi. Bamita gute? Mumbwiriza mu mukozi murakoze munyibisi izina hano ndabivuga mpagire kubona iyo zina ntabwo kuri ko ndabeshya. Mustanteri wa Bukinanya, mustanteri wa Bukinanya, thank you. Mustanteri wa Bukinanya hano niwe yabivuze. So ikibazo rero ngo mamazano mbwira impunzi wabonye ziva hano zikagera mu gihugu zikagura amatongo zikapanga n'amazu meza. Murakoze ndikomaza mwebwe harimo n'imbonera kuri, ndikomaza mwebwe abarundi mu cyubwenge. Mbwira ahantu impunzi yaje yavuze ni mustanteri wa Bukinanya niwe w'umudamu. Mbwira ahantu impunzi yaje ikagera mu gihugu igacegura amatongo igapanga n'amazu meza. Ko jewe ndo musazi subiza ndoro. Murakoze abasoda b'u Burundi, murakoze subiza mwe mu cyubwenge hano imbonera kuri. Subiza mwebwe hano mutukara ureke George wawe uri kirofa wewe uramara maya subiza iyo ni mu mbabazi. Namumenye ya ni mustanteri wa Bukinanya. Murakoze subiza ni mu mbabazi aho mwabonye impunzi ziza ari nyinshi zikagera mu gihugu
zigapanga amazu meza zikagura n'amatungo subize ko biri n'ubwenge ye namumenye thank you namumenye ya Yo n'umugabo okay murakoze thank you ariko menga ari umugore muri abo nyine menga Mr. Nteri wawe kinanyana oya ahubwo ngira ari umuvugizi we mugabo barabibonye bano byarapostinzwe barabibonye bro barabibonye ngaho baciye mana ngo ari matukana gusa hari matukana ngaho uri urakagira nyako wewe nabajije ikibazo nimba muri ubwo bujiji mugira mege beshi mu Burundi cyane mu mbonera kure nibwo buzobata mu manga kuko mu mutwe nago mushobora gushira igiharuro ku kindi muharura akantu kamwe that's why muzopfa mfa kwasa manga bije dose uvuze uri kijuju ntabwo turi kijuju ivyo tuba turimo tuvuga turabizi nabajidi mubona hano muri karasubiza ibaza hano turi kumwe n'abantu banga igihumbi n'ijana ndimo mbabaza mwige mu mbonera kure sinabajira abandi nabaje mu mbonera kuri namwe mutukana nihe mwabonye impunzi ziza zigapanga amazu meza zikagura n'ubutaka ubwo nyine zikigira mu gihugu ahubwo babigihe kirekire hamwe mureke ndabazi ariko batukana ndabonyere zimbonera kure naziza ibi niko navuga nazo kwibi baca mu matwi mugabo jino babona kibaye uzobana ari nta kintu uvuga ngaho ndakibona ngaho siko ko mubona u Rwanda nigo rutera abarundi ingoto sinahu hano sinambusobanukiwe nta mpunzi igura canke ikotesha inzu kweli ziza never nta mpunzi zigira amahera abari mu rwego baravyumva hano muravyumva murakoze ntibibaho nuko mutagira ibiharuro mu mutwe bamwe muri mwe icyambere harimo FDR ibi vyahereye kuva mbere kera babivuga muri mu vyamba guhera cyage wa mushinga amateka yarimo abibazuri yayoboye inama nkunguza amateka ndabirabo aramubwira ati hari abakongomane babasanga hi Burundi bakagura amatongo bakayobora n'amakaratiye ndabirabina ngo genda namwe mugure muri Kongo niho babihereye kuko FDR aji Burundi beshe muri bo nta nubwo bavuga ngo genda FDR bavuga ngo genda mu Kongo uyu munsi naho murabara ko bariko baragaragara biko biraboneka baza bari n'amafaranga kandi abo barimwo nayo mafaranga bari nayo nibo muri babandi ubwambare natanguye kubabaza ibibazo nti bari yabaheruka kuza ejo baje bakagera ku mupaka bose bakinjizwa mu Burundi bose murabaza nico nabahereye ko ndiko ndababaza ya nivyo ntabwo ushobora kuganira n'abana bamwe kuko hano dufite abana bamwe ngaho iwacu abana mu mitwe ugiye kubishinga wasanga mu mutwe uri mutana na point y'ibintu bashaka kuvuga niko buriko bigenda niyo mpamvu mbona uriya Mr. Nteri yabonye ko byabaye byinshi ibi rero ni ibiba byinshi Uburundi bisa nkuko baburunze nk'umwanda wose ariko nimwumva dore abari muri biriya bice byose M23 birimo abari muri biriya bice byose M23 birimo hari minera hamwe hari abazarendo hari indi mitwe igwana hari mw'abasuma hari abakoze ibyaha biremereye barirutse barabapushinga beshe uyu munsi bitwa impunzi mu Burundi ni kuvuga ngo akajagari kari muri Kongo kimukiye Burundi umuntu abari mabwira ibintu bamubwira mu icare mwige cyane mbonera kure hano hari ubuze ati ibyo bintu ndabibonye i Burundi honyene we know ati naho bagutuka ibyo uvuga birumvikana I know it is okay thank you sir bantu fine bantu it is okay ibintu tubona ngaha bigaragara tuziko ni kuvuga umwanda wose wari muri Kongo mugiye kubona ibisuma mugiye kubona bicani mugiye kubona barya abantu
mugiye kubona abafata abantu ku ngufu ivyo mutahora mubona mbere byose pa i Burundi. Ikibishe rero ruswa nico kizoca kibadendura, kuko naza gahura n'umupolisi kamukubita $50, agahura n'undi mupolisi kamukubita $20, kandi abo bari Burundi bazokomunikangana n'abasigaye muri Kongo, baba beza baba babi, bazobinziza, bazoba baza aho bagiye. That's why abapanga bakagura n'amazu meza bagahamenya, kuko babaye mu nkambi ntibamenya aho banyura. Ari ngaho muri amasituburi ivyo nibiba byishira ngo mu bagwanya hazoba havutse ikindi kirobera indana mu gihugu. Ariya bazuruna mubona muri Kongo bariya indana mu gihugu muzabasangayo. Nibiba byishira batugoma dusubira inyuma tugende tugwanya M23 batanguza intambara. Hazoba harimo abandi tugoma kugwanya leta y'u Rwanda, hatangura intambara, akajagari kari Burundi. Rero ikibyishe natwe nta pra i Burundi bagira. Plan gisigo mva pra cyari. Buri kintu cyose kugihe ubuninda yinjiriye nuwahe abahe avuye akoriki umenye buri muntu yinjiye muri ngaho gusa n'abagenzi mu Burundi bingira kugomba ugura ico ugomba ukagutanga ruswa maranga muntu kugomba ruswa n'ibindi hari umunsi muzovyuka reka nza ndahejeje ibiro byo kuza ngango urumva M23 ngo yigiwe yo no navuye ko tumindire ntuze apana nanga uriya muvugizi wa M23 niwe turindiriye mukabona bavuze bati turakingiwe gato mubanze murindire kuko barogeje hano barabanza baroza baramenya ko umusirikare yavuyeyo baramenya ko imbonera kure yavuyeyo baramenya yuko uwari we wese afitaniye ubucuti nande hamwe n'abarundi neza utanga amakuru bavuye sawa. Ikindi gikurikira gihabi mudahari nyamagiye kuruvyonga umwaru vyonze muzokwemera mu wote niba mugira ubwenge ndiko nababwira kubera ko impamvu ndiko navuga kano kantu ni kano M23 ntabwo igwanywa muri bino bihe tumaze tubona. Never. Jamais. M23 ntigwanywa muri bino bihe tumaze imisi tubona. Nta hantu namwe muri ayikura. Kuva hariya yari mwasubira inyuma ngo no mukino wa gisirikare ba irabirukanye ngo no mukino wa gisirikare ba rasubira inyuma ngo no mukino wa gisirikare yari mukino wa gisirikare hano hose ngira kwambara ngo n'umukino wa gisirikare. Umunsi we ngo aje guhajya ngo muri uvira ngo twoyimena uyimena twight mwana ashoka gura ngo mumenye amakuru uyu munsi igice c'indege cy'ikibuga c'indege cya Bujumbura kidagikontorwa na M23 ndababesh simbabesh kuko M23 yo ifise systeme zose nizo guhakinga ibirere hagize karu katibugira hari muvyonga mukabangere babatsamwe umuriro nandi bari impande ya muzobagwana hari hose handi ntivyasa harakantu bahora bazana ngaho ntakunda bahora bakunda kuvuga ngero mvango ingabo ngo z'u Rwanda ngo bazanyemwo ngo 6,000 hano aho kabana nimba ari UN ngo yanitse ngo 7,000 ngo bivuye ngo muri ADF ngo mugabo ngo z'u Rwanda ngo byaje muri Kongo. So mwebwe mwari muri yo twari tugo turabarundi turenga 200,000 wazarendo barenga 100,000 bafardese barenga 200,000 ababunganira harimo abacancuro barenga hafi ngira ngo burahakwa nk'umuriyoni. So ushaka kumbwira yuko iyo ADF muvuga 6,000 cyangwa 7,000 ngo by'abakomando ari byo byaje ari 6,000 bikirukana abangana 100,000 bose ndamukire guceceka mu kazi ntagire usize koraga umuntu aduza ari mwantera amajambo ngaho uceceka umuntu wamugene mu bohe mu kire kishashara muziba muhora 6,000 muvuga 7,000 muvuga bya ADF
i Burundi havuye abarenga 200 muri Kongo bandi n'abandi batandukanye bose RDF 500 nta n'umuzungu arimo babiruka ko muriruka ari 600 mamukwiye guceceka mugahora uvira ntibakora ko guceceka mugahora nimba ari if ari RDF akaba ari 600 abakwiye kubakwa mu karere kose ntabwo ndimo nitonesha if nimba ari 600 7,000 tubona bavuga mwebwe murenga 900 mukaba mwaratsinzwe mwarirutse mu karere hose bakwiye kubakwa niba ari RDF nkuko mubivuga sima mubivuga niko mubivuga turetse ngo na RDF M23 ntabwo ari abantu benshi mugabe ibyo bakora murabaho bagiye barafata kandi bavuze ngo turahavuye turagarutse babikora ukonye ntabwo wanga bamubaza nka gutukana uri kibwa rero no je ntabwo ndico mwe muvuga ivyo nimwe habwo muri bibwa cyane nimwe muri bibwa cyane M23 impamvu ifata bino bice igira ubwenge igira discipline izi vyigomba izi vyigwanira izi vyigomba kugera mwe namwe muri mu bintu mutazi reka mbakarore hari mu colonel bitwa Patrick nambari ja Patrick nambari inde ngaho bari muri Kongo w'umurundi hanyuma batera ibombe iryo bombe rigwa hano bari bazi ko yapfuye abasirikare bacu bamuta M23 iramwakira ija kumuvuza ejo nimabonye video yiwe ku kaboko ngaho yaravunitse ariko avuga ati ndiho M23 agiye kumuvuza ibaza aho FARDC yarimo itera amabombe M23 hamwe bari Goma ariko haciye akanya bamwe bariruka ariko bari mu bitaro uri Makenga yaciye agenda kubasura aho bari mugabo mwebwe nukwica mwebwe nukwica mufashe muri M23 mwica cice sindigira mbora mwebwe mukora nayo mayeri ngo muvuze umu M23 mwafashe sindabibona mukine basi niyo mito sindigira mbe uwo mufashe mvakari kucyafite mukure kizosi daswa muzoguma mutsindwa buri gihe kandi mbabwire kino kintu cyane gisemana kibagira muri bano bagiye muri Kongo bano basirikare bagiye muri Kongo b'abarundi benshi ni inshuti za M23 kuko bitaweho na M23 gusumvye ko bitabwaho na twebwe abarundi bagenzi babo ugasanga umu M23 agira impuhwe ahuye n'umusirikare w'umurundi ngaho ku rugamba yakomerekeyeho akamugirira impuhwe nta nubwo uzokwigira umwana ariko amukubita umugere ntabwo uzokwigira ubona umu M23 yaboshe umusirikare n'umurundi cyangwa n'umuFARDC ndamuboshe yamuheye mu mugongo arimo amupiga imigere jamais that you mwege mukora nabo bagiye ko bafadise mufate mu bohera mu mugongo imigere baba bimukabigaragaza mukumva ko muri abantu bazima ntabwo urugamba muzorutsinda mugiye muteye gutsinda urugamba baza kugira mu mutwe hazima ukagira imitekerereze mizima kugira imitekerereze mizima nako no ku rugamba bigenda neza ufite akajagari mu mutwe n'ivyo ukora bikakajagari ivyo byo kuza mwiyemera riheshi mwavuye stable byo kwiyemera ngaho nta kunyemera aho ngaho nta byo kwiyemera ariko i Burundi navyo ntabwo ari byiza i Burundi hari ibindi bintu uriko mbona birimo bitutumba kandi na president yabivuze hari ibintu biriko bitutumba i Burundi na president yabivuze muri mwebwe nashaka musubize uwabonye ikiganiro president w'u Burundi yakoze ariko avuga kuri Fabrice acacisha makana uwo bakaza kambwira ngaho ni muri ngakurubuka gera ko muri fanga
ko mwumva je nakwemereye fana nibwo amasitanu ndagwa sitanu nyamugomba ibiyero 10 ndaguha ibiyero 10 uwonze kumenya ko yakurikirana ico kiganiro atambesha ko ndiko ndabesha jewe ambwire nga president kavuga kujyana na Fabrice acacisha akantu numvise uwo bakaza kambwira nawe nimba yakumvise apara mumwe muze nga yego nyakubahwa ubaza kumwiza nyakubahwa uwo bakaza kambwira hari ukaza yarakabereje kubabwiza tunga aca babwira kantu kari mwe muri bino nagomba kubabwira ngaho yaciye avuga gute akantu yavuze kandi gakomeye kerekana ikintu reka ndabe I will turabizi thank you murakoze uwo bakaze mbwira turi kubona abantu bangaha turi kubona abantu ngaha amajyana 9 umunsi cyayi cyumara ariko kibamanda urakwiye gukunda igihugu cyawe kambwira ivyo nta mubazije ngo menga ndusha gukunda igihugu ndaje hano mbagira inama yingere bo kwitwara n'ingere bo kwifata n'ingere bo bana neza n'aba M23 n'ingere bo kwirinda ibi ariko nguranga igihugu mve nk'ibi cyucu ngango wangewe nta numwe hano hari abantu bakunda kuza hano bantuka ariko nabaza nti yavuze iki ngo sizi okay reka nakivuge murakoze okay hano perezida yavuze ngo mbe mwabagwiza tunga mwe ngo kumaze gushiramo amafaranga hano ngo mushaka guhunga ngira gatatu kwavuze so why yazanyemo ijambo ngo mushaka guhunga washobora kumbwira impamvu yasizemo ngo aba bategetse bakagutanga amafaranga kuko bagomba guhunga mbwira why yazanye iryo jambo ngo mu bategetse bakaguzana amafaranga kubera bagomba guhunga that's tell me why bagomba guhunga yavuze aho kandi hari byabagira bamuvugutura umuti Leo sigihugu kirimo amahoro washobora kuzana ikintu uvuga ngo mugomba guhunga ati ndabize mpamvu mutazanaga Fabrice Maraso kumufata ndabize mugomba guhunga tell me why yasizemo iryo jambo ngo mushaka guhunga hano ati nanjye narumwe batipe ibaze abona babaga bakamurya ndabizi aho biva naho byereke ngira yamaze kubona ko buzuranye okay nta mu president yashora yapfa kuvuga ayo majambo uko nyene atari ikintu yumva nta mu president gushobora gupfa kuvuga ngo mushaka guhunga abibwira abategetsi hatari ikintu yumva ico kintu kibagira reka dukomeze rusenga dushira hamwe ibintu tuzabibona ngaho rero mbabarire kweri kumviriza ibiganiro bya president byaranciye intege sinigera numviriza Jeraje ibiganiro bya president wacu siwe wenyine ni twese ibiganiro bya president wacu nagiye arakantu gatonyuzamo nkareba ariko ndabizi ko niyo mpamvu uvuze siwe wenyine niyo mpamvu hana ariko ngaha ndazi ko nashobora kubaza abarundi nti ijambo ejo bundi president w'u Rwanda Paul Kagame yashikirije yavuga gute ezabona abarundi bose ngahabwa ati yavuze uku byose ngene yatanguye ngene yarangije barabizi naho bamwe mu barundi mu mwanka wa president w'u Rwanda ndazi ko mu mukunda murazi ko ari umuhanga niyo mpamvu mukurikirana ibyavuze byose mugabe ibyo wiwacu yavuze gute ati jewe mu mbabarire ati bire ibintu byacu ati bisiga binshi intege biracana intege kubera ko president wacu asezerana ibintu byinshi atari bushitse
avuga ibintu byinshi atari bushitse, arabesha cyane. Arabesha cyane. Reka nagize navuze byinshi biro, reka nanguze ibindi ndabigarukaho hanyuma. Reka ngende subigiye umwene wacu hano wo mu Burundi ambwiye kano kantu hano yanditse muri comment, ambwiye ngo mbayeho ngo ubuzima bubi, ngo kubona ngo ntazopfa subigiye ngo guhonyoza ngo kuguru ngo mu gihugu wavukiyemo. Ngira ngo umuntu ntabwo aramenya neza, uno muntu ndakeka avuze bino bintu ntabwo aramenya neza. You know what? Je naho woba waramvyaye ukitwa mama ukitwa papa, hanyuma ukafata nabi, ndaguta. Abone mo mbeshe bamwe muri mwebwe tuza bataye ababo, abataye nyina naso kubwo gufatwa nabi, kubwo guharabikwa, kubwo gutitaho ineza yawe. N'uyu munsi naze muri mwe hari uvuga ngo genda uramutse nyoko cyangwa so, bavuga uti napfuma mpfa hako nasubira kubona mama cyangwa papa. Bari baruzuye. So nanje Uburundi ubwabwo nk'igihugu ndakunda. Uburundi bugira akayaga, Uburundi burimo abantu beza nzi, Uburundi busa neza, Uburundi bugira ibyo kurya biryoshe, ibiribwa biryoshe. Mugabo ukuyobora kw'abadede n'imyitwarire myinshi ya mwebwe mu mbonera kure mwebwe, hamwe n'abandi ngaha mbona umenga mu mutwe ivy'iterambere ni mu bitekereza. Napfuma ngena nkaba mwishamba mwivu hariya, mwivu nkaba mwishamba mwivu, aho ntazakwigira mbana n'abanamu iteka ryose kurinda mpfa nkagikuzimu. Byari kubera mvuga hari abarundi benshi buzunga bakubwira bati ukabugoma ko giye tuganira duhuza, ntusubire kumbwira ko ndumu ya kandi hari n'ubwira utitekereza tugende iwacu ati man jewe ntusubire kumbwira ibi iwacu n'ahandi hano baruzuye, kandi akumva byishime cyane. Sinoshobora kuza ahantu ntondera igitoro umunsi wose kandi hari igitoro hariho huzuye, kandi ico gitoro kikaba gitabuze kubera ikibazo cy'igihugu, byabuze kubera mwebwe. Napfuma mpera hariya nagiye igitoro gihari hako naza gutondera igitoro umunsi wose. Hako naza gushakisha akazi ukambwira ngo ntari wo mu mugambwe akazi sinda karonka, nahera hariya nagiye ndonka akazi aho ngomvye hose, aho ngiye hose bakakama nkakaronka, naherayo hako nugaruka gutondera akazi ariko manje kujya mu mugambwe. Hako noza mu gihugu ndenganwa, uwandenganije agatanga igituri akaba ari wari kugwa, jewe ndi mukuri akaba ari jewe nguma muri ivyo bibazo mfungwa. Naheriyo nagiye nkagumayo hariya mbize yuko nimba ndi mukuri baza kuricira urubanza nkuko ndi mukuri nyene, naherayo hako nagaruka muri ico gihugu. Nta n'ikindi mba ndahagombera. I do not care uko cyitwa, imyitwarire kwanza, imico, indero, discipline nibyo tugomba muri ico gihugu. Iyo ahantu batagira indero, umuco, ukwiyubaha, kubaha iby'abandi, uravaho ukajya abandi bakora ibindi byanabyo. Sinavutse ngo ngorerwa ahantu hamwe. Sinavutse ngo ngorerwa mu rugo kwa mama gusa. Navutse ngo ngende ku isi ndabaho imibereho myiza hano. Sinkumbura ngo ngene ibiti bisa, hano hari ibiti.
sinkumbura ngo ndaba amazu hano hari amazu, nkumbura ibinyobwa hano birahari, nkumbura ibiryo hano birahari, nkumbura ikisi, nkumbura iki? Wowe uribako nanjye nkibako, uwo mu muryango yanjye aribako nanjye nkibako. Iki nakumbura ni cyaha kuraba ngo ngende hasa gusa ngende umuyaga umeze for what? For what? Thank you. Ahari ubuzima bwiza niyuja. Niyo mpamvu mbona hariho abarimu, abaganga bava mu gihugu bagasohoka bakagenda iyo bazi ko bagiye kurondera ifaranga. Ntabwo mba narize, noba narize nkaminuza, amafaranga yanjye nkaba nakoresheje ku mashure, mama na papa bakaba baragurishije amatongo kugira ngo nige, nkarangiza amashuri nkahita ngenda kudandaza amakarita simu. Shamano jewe uyu iyi ni igihugu cyawe, haguma n'igihugu cyawe, igihugu cyawe. Ngenda hari amafaranga, ntagenda kugaruza amafaranga yanjye na spendinze ku mashuri hari bakayasubiza. Hari uwamaze ngo kugwanira igihugu nakigwanira, ariko igihugu kukigwanira sinakigwanira wowe ari wowe uri muteza ibyo bibazo, ari uri muteza ibibazo. Nta gihugu nagwanira nahunga. Ugomba amahoro ubiba amahoro, wabibaye amahoro nanjye nka supporting ayo mahoro, twese twagira amahoro hanyuma tukagwanira igihugu. Mugabo mu gihe wewe bitwa umuyobozi wanje akaba ari we kibazo cy'igihugu cyacu, naho yoba umunyamahanga avuze ati ndagufasha ugende ukubitira umuyobozi wanyu, namufasha akaza akagukubita kuko niwe waba uri mu nkenesha, niwe waba uri mushyira muri ibyo bibazo. Igihugu ndacumva, mvuze mwebwe abayobozi. Sinumva uburyo jewe wabuje kunondera ko amajwi ngo ngutore. Ejo nagushikiriza igitekerezo ukanyiruka, naguha igitekerezo ugatangura kuvuga ko utofasha. Ndarondera uburyo bose bishoboka nka kumena. Apa n'uwitwa ngo uri kutera igihugu. No si gutera igihugu. Namwe abadede mwazi ko abadede mwagwanye mwebwe, abadede mwaragwanye gihe mwari mushamba, mwari ko mutera igihugu, ntimwari ko mutera bari ko babiruka kubera ko mutabiretse, mwari ko mugwanya Burundi. Ubaza ngaha mu Rwanda akavuga inkotanyi igihe abatutsi bo mu Rwanda bari ngo bishwe bakorerwa genocide, bakaza kubatabara, bari baje gutera igihugu cyabo, bari baje gutabara bari ko barishwe. Bamutandukanya ibintu, iyo umuntu arimo avuga ibintu bamwe bitandukanye ngaha. Umbwiye uti ndi umwasi w'iterambere ya ibyo ntabyumva. Hari abasi bamuterambere vraiment, ibyo sinabihakana. Umbwiye uti wowe uri umwasi w'iterambere basha ku bintu bifadikaho nakumva, kubera ko hari abantu b'inzigo, hari abantu b'ishari. Kuko agiye muramura ngaho nko mu Rwanda, perezida w'u Rwanda Paul Kagame arimo akora ibintu vraiment nkunze mbona ko ari byo bigirira akamaro abanyagihugu, ugazama abandi bagwanya leta y'u Rwanda ngaho baraje ngo ibi ngo ni ukwiyerekana, mugaye koze ibintu bizima. Iyo rero ni inzigo n'ishari. Aka kantu na perezida w'u Rwanda ahora akavuga neza ati abatifuriza neza abanyarwanda. Icyo kirumvikana, yes, icyo kirumvikana. Utifurize neza abarundi mu buryo bufatika bugaragara, ivyo ndakumva ngo wanga igihugu ngo bakabo kwera wanga igihugu. Ibyo nibiso reka nirangiriza hanyuma ibisigaye mwe murorora imisundo, mwe murorora imisiba. Nta mwana afite korora imisiba muri iyi minsi, nta mwana afite korora amasazi muri iyi minsi, nta mwana afite korora ubuyabo muri iyi minsi, nta mwana afite ngaho korora ububeba muri iyi minsi, nta mwana ndaronkaho korora imijogoja muri iyi minsi, nta mwanya ndaronkaho korora ibikogoshi muri iyi minsi, nta mwanya ndaronkaho korora imijogoja muri iyi minsi. Uburindima, ibihori, ubu nabarubuki nabutaragurika, ubuswa, imiswa, uwo mwana sindawugira. Nta masobe ngiye kurondera mu nkwavu, ntiharagira jewe fomi. Umboshe nzaza umboshe sawa, muga nta mwana ngira kuza gukama amasobe y'urukwavu ngo ndakuremo igitoro. Nta mwana ngira kuza kwirukana ibibonobono jewe.
uwo mwanya ntawe ufite mwe mufise manze mwiruke n'ivyo hanyuma nibona shaje ngeze mu zabukuru nzaza ngaho navura Imana impaye imisi yo kubaho navure ngwe aho abandi ngaho baguye kandi ikindi cyane ngomba kubabwirana intwaro zahinduka hari intwaro yumva ndazi kizonkunda kandi zonyumva of course intwaro izoze kabari nziza ikaba yumva ikunda abarundi gombera iterambere abarundi izonyumva kandi tuzokundana cyane bemwe muzobana mbagendamo hagati ngaho uwo namushigikirana byanyiruka kuko namushigikira byanyiruka kuko ari mukunda yanyiruka kuko ari mufasha kwamamaza ibikorwa bye bamugira ubwenge ngaho ntuzapfukandagaye hano ngira ngo ubu mu gihe hari ibimbona ngaha perezida yari atubwira ubwato bwavuye mu Burundi bujya muri Israeli ibije ngwanyangira niho mwonyiruka muri ivyo mwira ngumanyiruka ariko nazo sibyemera ariko namwe muravyemera ngaho wowe uri kirofa ntabwo muri kirofa je ni kirofa bwanje mase fega mwe ni muntu uzi daheje I will sir I will okay Imana bamugisha reka mbasezere ndarangije hano kandi nashubye ko mwaje ngango tuganire nabe hanyuma tuzaza gukomeza n'ibindi Imana kujya kuraba byo ntuze aza kuba yavuze Kanyuka aza kuraba byo Kanyuka aza kuba yavuze sinabiraba hanyuma nabivuge kazakugaruka aho tubiganire ndebe hano ko yobara arasora amatangazo cyane sindabona handi hantu babi I posting ndabivyo Kanyuka aza kuvuga hanyuma ndazogaruka ngaho ndababwira abyo nababwiye mwanga ngo mwabyumvise n'ivyo nyene nta burinza gusubiramwo ntabwo ndabona Kanyuka ntara posting sinzi ntabwo ara posting ariko murahize iminota Kanyuka hahize iminota 56 postings ariko postinze mwe vyejo mu cyubahiro ntangere M23 irahamagarira leta y'u Burundi kwemera ikakira abantu bayo kandi ikatubisiza abanyekongo bakagaruka muri Kongo ya niko yanditse ya hano niko yanditse hano byanditse mu minota 56 ishize ni Kanyuka yanditse ngo AFC M23 ngo mu cyubahiro ntangere irahamagarira leta y'u Burundi irahamagarira Republika y'u Burundi kurekura impunzi z'abanyekongo zikagaruka muri demokarasi ya Kongo after yuko tubatesheje bakava mu gihugu cacu after yuko tubatesheje gutera amabombe mu gihugu cacu bakavaho bakagenda bifadikanije n'igisirikare ca Kisasi acashiraho video bya bindi bikurikira sindabona ngahaje kwivuguruza nta kindi ngaha ndabona iyi ni post ya postinze yakoze mu masaha 13 ashize ya postinze avuga kuri binyene bijanye n'ivy'impunzi nta kindi ngaha n'abasiramu nakoza ngaha bivuguruze ko bavuye cyako batarava ntarabitangaza reka turindire turebe hano nibyo okay murakoze nubundi nivyo thank you reka sizeba no kuri